nanone nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubashimira mwebwe tubana umunsi ku munsi. Ni kuri iyi channel yacu ya Twidagadure TV show. Rero nkuzana imyidagaduro, amakuru ya showbiz n'andi makuru yose agenda avugwa hirya no hino kuri iyi si. Ni amakuru rero aba atariho ivumbi mba nkuzaniye ngo umenye uko isi yiriwe nuko yaramutse muri rusange. Ni umukino wa APR, ni umukino usobanuye byinshi ku bafana ba APR FC. Akaba ari umukino wabaye kuri uyu munsi kuri stade Amahoro i Remera. Umukino wahuje ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Musanze FC. Nari nje kubabwira highlight uko byagenze, resulta ndetse n'ibyaranze uyu mukino muri rusange. Mbere na mbere wari umukino urimo showbiz, wari umukino uryoheye ijisho, urimo udushya twinshi. Ni umukino kabisa utazibagirana mu banyarwanda. Wowe wageze hano bwa mbere kandi subscribe, tujye tubana mu biganiro bitandukanye, kandi nawe tubana umunsi ku munsi, wibuke gukora like, share na comment, ubundi twubaka umuryango mugari wa Twidagadure TV show. APR FC yashyikirijwe rero igikombe cya shampiyona y'umwaka wa 2024-2025 nyuma yo gutsinda Musanze FC. Iyi kipe ya APR FC yashyikirijwe rero igikombe cya shampiyona cya saison 2024-2025 yegukanye. Ni nyuma yo kubishimangira rero itsinze Musanze FC ibitego 3-1 ku mukino waberaga kuri stade Amahoro i Remera. Ni ku mukino rero, ni mu mukino w'umunsi wa 30 kuri uyu wa gatatu. Wari umukino rero usoza indi mikino yose yo mu mwaka w'imikino rero wa 2024-2025, aho warimo n'ibirori byo kwishimira ibikombe bitatu APR FC yegukanye uyu mwaka, muri uyu mwaka w'umukino. Uyu mukino rero wabimburiwe n'akarasisi ka gisirikare n'indi myigereko y'abafana. Hakurikiraho umwanya w'abahanzi barimo Dr Jose Chameleone na Eric Senderi ndetse na Wizo murumuna wa Chameleone. Iminota ibanza rero y'umukino yaranzwe no gukinira cyane mu kibuga hagati, umupira ukinirwa ku muvuduko wo hasi. Gusa APR FC ibifashijwemo na Ruboneka Jean Bosco, niyo mugabo Jean Claude na Mugisha Gilbert na Muhammad Lamin Ba, abo ngabo kabisa bigaragaje cyane. Ibi rero yacishagamo ikarema uburyo bw'igitego, ndavuga APR. Icyakora ba myugariro ba Musanze FC bahagararaga neza, barabazitira, barabizibira, mbese ku buryo APR byayigoye kubona igitego muri iyo minota. Ku munota wa 20 w'umukino APR FC yashoboraga gufungura amazamu kuri penalty y'umusifuzi. Umusifuzi Twagirumukiza Abdul yatanze ni nyuma y'uko Mukengele Christian ategeye Sheikh Jibril Watara mu rubuga rw'amahina. Icyakora uyu munya Burkina Faso rero yananiwe kuyishyira mu mazamu, yananiwe kuyitera mu rushundura, ahubwo ikurwamo n'umunyezamu Nsabimana Jean de Dieu uzwi nka Shaolin. Nyuma y'iminota rero 10 yonyine Watara ahushije penalty Ruboneka Jean Bosco ku mupira yahawe na Nshimiyimana Ismail bakunze kwita Pichu. Yahise rero ahagurutsa abafana ba APR FC ku gitego cy'ishoti riremereye cyane yatereye mu rubuga muri metero nka 35 uvuye ku izamu, maze igice cya mbere kirangira APR FC iyoboye n'igitego 1-0 bwa Musanze FC. Umutoza Habimana Sostene wa Musanze FC yagarukanye rero impinduka mu gice cya kabiri, akura mu kibuga Munyurangabo Leonidas amusimbuza rero Bizimana Valante. Ibiro byahise bitanga umusaruro, maze ku munota wa 49 Mukengele Rashid yakirwa neza umupira wa Kamanzi Ashraf agomborera Musanze FC. Ubwo hari habanje kwikanga ko yari yaraririye, gusa birangira atsinze igitego cyo kwishyura cya Musanze FC. Nyuma yo kwinjizamo rero Tadeo Rwanga na Hakim
kimanuka. Basimbuye rero Nshimiyimana Ismael Pichu na Ruboneka Jean Bosco. Yongeye gutanga rero ibyishimo muri Stade Amahoro atsindira APR FC igitego cya kabiri nanone hanze y'urubuga rero rw'Amahina, nyuma yo kwakira umupira wa Djibril Ouattara amaze guhererekanya rero neza na Mugisha Gilbert. Ku munota 76 Ruboneka Jean Bosco rero yatsinze igitego cya gatatu mu buryo busa n'ubundi bwose cyo hanze y'urubuga rw'Amahina, aho yarekuye rero ishoti riremereye maze umunyezamu Nsabimana Jean de Dieu ananirwa kugumana umupira, bihita rero bigira uyu musore w'imyaka 26 y'amavuko umukinnyi wa mbere utsindiye APR FC ibitego 3 muri uyu mwaka w'imikino. Uyu mukino kandi umukino warangiye ari ibitego 3-1 APR FC ihita rero yuzuza amanota 67 aho irusha Rayon Sport amanota 4 yose. Ni mu gihe rero Musanze FC yagumanye amanota 38 imbere y'amakipe yamanutse mu cyiciro cya kabiri ariyo Vision FC yamanukanye amanota 21 na Muhazi United yatsinzwe n'Amagaju FC bari bahanganye rero mu rugamba rumwe ibitego 2-1 maze rero imanukana amanota 30 yose. Uretse kwishimira igikombe cy'amahoro n'icy'intwari APR FC yegukanye muri uyu mukino ndetse yegukanye muri uyu mwaka, iyi kipe y'ingabo yandikishije igikombe cya 23 cya shampiyona mu myaka 30 ishize, kikaba rero n'icya gatandatu itwaye yikurikiranya kuva mu mwaka w'2020. Nuko byagenze. Uyu mukino waranzwe n'ibirori bigiye bitandukanye kuko nkuko nabibabwiye hejuru harimo abahanzi bagiye batandukanye, Chameleone uturuka mu Bugande ndetse na murumuna we Wizo Manizo ndetse n'umuhanzi ukomeye witwa Senderi International Hit, utibagiwe n'uwitwa Dr Claude abaririmbira za ndirimbo ze zakunzwe za kera, Umuzungu, Igikara n'izindi zigiye zitandukanye. Yari Claude nk'ibisanzwe n'ubundi, kandi subscribe tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndabakunda cyane, bye bye.